Masida impam oibamar oiba pau khara update tawjari. Israel gi landa kuki maza sani sumna taruk lanmi oina sarugari report. India dagi kuki furuki miwi lising mangarom Israel da hangre hangsing. Israel amasung Palestine gi marakda hausi akan belan soknariba asda Manipur amadi Mizoram dagi chatuna. Israel da laikiba kuki maza sani sumna taruk lanmi oina sarugari haina. The Times of India da fongba report aman haire. Report asina makhata na hai sahi kya gi mamang da gi hauna India da leiba kuki furuki miwi singa se Israel da zatuna lebak aduda khunda leita duna leibada nadana. Israel Defense Force IDF da yauduna lanmi oina thabak dauduna leiribane. Handak Israel da Hamas na landarak pada gi thokliba lan asida Israel gi miwi kamarom sikiba amadi phajin khiba asina maram oiraga riza poina lebak adu gi lanmi lag ahum lising homfo gawatuna lan yahon kiba asida Manipur amasung Mizoram dagi kuki masa sani subna darug yaw kibane. Haujuk bawda Israel da India dagi satkiba kuki furuki mioi lising manga heda khunda leita duna leiri haire. Report asina makatan hai Israel da leiriba jiu singa sike tongan ba furup singi manungda furup mamang kre haina thajanari. Hairiba mang kiba furup adu India gi obang nongpuk lamdam singtha khundariba kuki furup asini haina masana thajanari. Masina maram moraga Israel naso furup asigi mioi sing makhoi gi lebakda halakduna nongna amuk khunda leita bagi ayaba fire. Hairiba furup sing asigi mioi sing asi Israel gi khaja amasong West Bank lonaba Iran kan ba mafam singda khunda leita duna leire. Loina na mioi ambadi Gaza ga thangnana leiba Deror aina khangnaba town asida leire handaki lana sida kogi furuki mioi amada sekiba leide aduba yum amadi maizaki kogi sing asibo Israel da nai menase haina khangnai furubasi Israel da halakduna khunda leita nanabagi thausilasi for Save Israel kawwa NGO amada sinbani haire. NGO sina fongdorokpagi matungina nai menase sing asi Israel gi mangkraba drive furuba mane. Makoi sing asi century taraga dare ki mamangda Assyrian Empire na loi thakibadagi Central Asia masung East Asia ki saruk singda khunda leita duna leiram kibane. Madugi matungda Burma amadi Bangladesh ka lonaba India ki awang nokpok lamdam sing asda mamai thangda khunda kibani haire. India ki nai Menase Council ki chairman Lalam Hangsina Times of India da fongdorok bagi matungina Israel da haujuk pawuda khundariba kogi furup ki mioi lising mangarom asina lising mari na Manipur dagine loina lising amana Mizoram dagini makoi singaji hauki besahi kuntharong ki mamang dagi tamna Israel da han bau ki bane. Manipur da haujuk tholi bi irang asina maram oraga state da sida hewri ba kogi furup ki mioi kamrom awaba mayong nari mana makata na hai sahi kuntharong ki mamang dagi Israel da khunda duna leidiba kogi sing asidagi mioi kamrom Israel Defense Force da regular army oina yauduna lakhibane adu bhandak Israel amasung Palestine gi marakda lanasi tholok padagi reserve oina leiba lanmi sing kawkat kibada nai menase hana khangnaba kogi furuki mioi sani supna taruk asisu yaukibane. Hairiba nupamasa sani supna taruk asigi lisu numit khani gi mamangda magonda tharakiba laikre adubo Manipur dadi kogi singasi kham thengna awaba mayungnare. Mangmasa amadi mhaki ibung manungda Manipur thadhoktuna hauji Delhi da lanjena duna leire. Haukiba numit khani gi mamangda Israel Savai kowa NGO atuna thagalakba Facebook post amadadi nai menase haibadi kogi furuki mioi samaga marfuga nivan Israel gi damak lan thengna ba sem saduna leire hana fongdorakibani adu NGO asina thagalakliba list asiga hangsingna paliba kogi gi mioi chani sumna taruk asida hanjinna ba yawbra haibadudi agency asina haugi phawbagi ona khangba ngamdre adu menamak Israel gi lana sida saruk yariba kogi sing asidagi yai fanana bagi damak Kuki sing asigi jai fanana bagi damak aizolda prayer meeting bang thokiba laikhrabani lan phamasida thona fana lan thengkhariba kuki sing asigi damak aikoina chawtok chaba fawi hanasu hangsing namakada na fongdoki nakalamromda chin kuki narco terrorism ba maruk phangna muthatlaga kanglada langam piral thet bai basi midai nufi sing wasakni maira paibe district magistrate singna mangjongna aya balawgadabani harabasu mafung kada wakar khongjang sing sangsen gre Kuki sing na Imphal East ki manung chana leiba sabungko khunauda ikhang khangauda nongmai kap sinna landarak pagi thawungda khulngak libe naw sing mateng pangna na bazat khiba midai no fi sing da saijang da Central Security Force in China yamna tamthina kayar ganna foki bagi thawung yaning de hana lamlai baikai ki lobseng maira five sin tongan ba mafam sing da madi pasoi ezi ki manung chana leiba kul sing da maira five sin tera kaithel jam laba no fi sing tholok duna wakat mifam
famduna khongjang jangsinkhre nongmai kapsilambada nupi ama jauna misam ahum sokle ngasi numidang pung taraga mathoi rom tarakpada segarod khoirakpam laikai gi mafam amada gari masa amasung asokbada lakhiba mioi tararonggi marakdagi karana nongmai round khara kapada laikai asdagi arke meda sayangkhai mapuroiba arke manau nongmai them tondon sahi kuntraga manga apokpa laikiraba en mani amasung fizam trilok san sahi kuntraga humdoi apokpa ps tomai nongmai maruna fandora sokpadagi laikanakre Taudok tawfam dagi fongdorok pada ngasi numida pung tara makai adwai da mioi sing asi laglaga laikai asida leiva khaidem bobo ko mioi amat thira khibaga loinana makpu thorok na bahara khibani adubo kari maram gino kanano haibani sing bahanglu badagi laikai gi miam ko mung narak padagi sakang dava sing aduna hana blank fair tawraba madungda mafam aduda pun khiba laikai gi mioi sing tamna nongmai ka afsilam badagi misam mahumasi sokhibani hari tawdok asi karam mioi sina tokalam bano haiba khangbangam kide Khuzugulai fagat bagi matang da security advisor ga SB ga chinkhum manadre pizam set ba person ni na mang tharaga sangsilubada koki militant sing nan thoktuna chen khibani makoina yu thaklam bagi polam sing lairong ke ngarang nungthil pung mangarom tarak bada chief minister gi darbar hold pang thoki papaw gi mifam da security advisor kuldip sing na pawmi sing da tha asigi tara dagina taragum doi fobagi manung da nongmai kunga daret maru chhom taraga mari bom taraga daret Maruti Gypsy ani yauna gari taruk fagale ana fongdoki bagi manungda ngarang ayung pok taruk dagi hawratuna ayupung dipan minat taraga mga tarak papawda loktak VS ki manung chanba saroi khulen area da koisel laga thiba humbagi thabak chathabada .32 gi sniper rifle ama maru mari yawpa magazine ama yauna tongan ba nongmai sing bom amadi detonator na sing ba fagat ki ana fongdokrabasu ngase Bisnupur District Police ki SP ki maike de ki Khuzugulai sing adu saroi khulen dagi fabanate saroi khulen manakta leiwa isingkhong amagi maya dagi fabani ana sengdorakwana Khuzugulai sing fabagi matangda security advisor ga SP ga sinkhum manadre SP ki sirol asida di gun powder yawa plastic container ama yauna fagat ki ba Khuzugulai sing adu loktak PS ki jurisdiction manung dagi ni aduga Khuzugulai sing aduna saroi khulen manakta leiwa isingkhong amagi maya dagi ni saroi khulen dagi nate ana fongdor khibani adumoin maksing amasung tamda lanai miyo natragana kanglup kharana paiba illegal nongmai sing nimit taraga mangani gi manungda surrender torakadabani hana chief minister na mamang thagi kungani to da fongdo khibaga loinana karigumpa nimit asigi manungda surrender toraktrabadi nongmai sing adu fagana na manipur pumbada operation satharagani aduna fongdo khibana security advisor na saroi khulen area da operation sathabadagi phagat pani aikhraga Bisnupur gi SP na saroi khulen manakta leibe isingkhong amadagi phagat pani harakliba asigi matangda Pause asina fangpari phone haibadadi combined force ki team aduna hanbada zawjang tekta target tawna sangsin kibane sangsin kiba matamda su civil set pa security person anina mang tharaga combined force ki person singbo guide taw kibani civil dress set pa person ani aduna saroi khulen joromdaida isingkhong ama thengna ke loinana kuki militant sing khulai paiduna lerambada gi senba horokbada lepnana palaw ke haire tanjas na mafam adu tamna civil gari amasu thawjilakhibaga mapa chana duna kuki militant sing adu nan thokduna sen khibani adu mafam adu da makoi nang hai phamduna pothana ba mafam semlam khibaga loinana yungong na singba thaklam charam bagi polam singchu lainam ki haire tungda mafam adu yauna akoi bagi area sna combined force na thibom bagi thabak chathabada Khuzugulai sing adu isingkhong adu gi manaktagi phagalakhibani haire chief minister Sindogu amasung president rule thammo haiduna demand tawragani Congress Manipur ki law and order ngak bagi thabak fail oire haibasi mamang the union minister of state RK Ranjan su hai khrabani hairaduna Congress amadi wakal manaba party sing da target tawbagi mahuta singya tamya da leiba khunja singak sen bada oina meeting changan ningi haibaga loidana chief minister Sindok piyo maso president rule thambiyu haibo wafam singasi kuki sing demand ka manai haina lawbi gano BJP ne sponsor tawba slogan da aikhoini laga satkadaba nate haina Manipur Protest Congress committee gi legal department ki wangang loi Rabi Khan na fongdokre ngasi ayu pung taraga mathoi rom tarakpada Imphal gi Congress bafan da pang thokiba pawgi mifam da mangnai Manipur da ingtaba masung tangdu leitaba hanjil lakna ba honabada Congress na sobo thodang lawri BJP lenga na sumyam ki interest ta thabak tobiu kogi na tan ba demand naga na tan ba demand amadi atoba miyosin na tan ba demand sing khaidokna politicalize tawgon haike Manipur thongli bakanglu ki irang asi thamanga helaklaba phawda state amasung union lenga na kaya lumna lawdre Delhi gi engine asaubaga Manipur gi engine masaga mari fatre haibasi haujik oiriba Manipur gi sathira bakanglup ani gi irang asi na mayak sengna tagle
कांग्रेस तालिब डिमांड असी मियामबो हननब मसाक अमनी हाइजिंदुना मियामबो फी अमनबा अमन कुबलगा कयाम कुइना थमकीगदौरिबनो आंकी थोरकलिबा तौदोक कया असिदगी चीफ मिनिस्टर सिंधोक बिरो अमदी प्रेसिडेंट रूल्स लागनबिरो हाइबसे मियामना अमसुंग कांग्रेस पार्टी ना हाइद्रिंगेदा बीजेपी की एमएलए सिंह हान हाइख्रबने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की चेंबरदा महाकुबनबदा बीजेपी की एमएलए खरन करी डिमांड तौकी हाइबा दुसु मतंग मतंगी मतुंगिना खुदम चांगदमगा लोइनना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट फोंदोरकलगनी हाइखे डिमांड सिंह अदुगी मतंग चप चाबा खुदम चांगदम लई हारदुन महिरोय अनिब तामथिन हाट के पथौदोक अदुगा मरी लैनना चेनब मियोय सिंह फारे हरग हक्सांग सिंह पुथोकब ngamdribasi पुथोकपियु हाइना वखल मानब पॉलिटिकल पार्टी तरह गवर्नर दंगरा मेमोरेंडम पिसिन बचतखिबने कोंगजद अदुदा पुलिस ऑफिसर अमना पार्टी की लीडर खरादा अगल अरिन सिंगलक फायबसी यामना लेबक थीबने नकल अमरोमदा मणिपुर तुगाइनिंग बा एमएलए तरह डिस्क्वालीफाइड तौद्रबदी लैंगना सगले हना लौरगनी यूसीएम मितोमना खुलिंग बा लेबाक सेमगे हाइबा वफम अदुदी यूसीएम ना लैदिंगेदा मरु फाबु हुनबंगमलोय हायरादुना मणिपुर तुगाइनिंग बा एमएलए तरह अदु अथवा मतमदा डिस्क्वालीफाइड तौगदबनी अनि यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम की प्रेसिडेंट जॉय चंद्रा कोंथौजमना फोंदोखरे वफम असिंगासी लंगबन थागी अरोइब निमित्त लैखिरबा अथवा अथौबिसिंगी मफमदा इम्फाल के केक्रुबाता कमिटी असिना सिंदुना लंगबल हाइचोई चरा तंबगी थरोम द सरुक यारादुना फोंदोखिबने माना मखाताना हाई कुकीसिना मखोइगी लम तालिबासी मंगद फावबा मंगलुनो डिमांड असे थेंगननबगीदमक यूसीएम ना मतम चुपदा लेपतुना लागले कुकी एमएलए तरना होम मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसिंदुना मखोइगी तोंगानब लम लेंगाक लेहननब होनबदगी मिसिमिना कया थोगल्ले मिदैगी जुम क्या मै थादोक्तुना लाइफम खंगनरे मरमसना मिनिस्टर अनि जाउना मणिपुर थुगाइननब सिलिप कुकी एमएलए तरा अदु अथोबा मतमदा डिस्क्वालीफाइड तौगदबनी हाइके करिगुमा मखोइब डिस्क्वालीफाइड तौद्रबदी लेंगाक असना कुकी एमएलए तरह की वखलोन सौगतप लेंगाकनी हन मियामना लौबदा नतना यूसीएम नसु लौगने मणिपुर हौजिक पावद थोकलिबि इरांग असना कुकी मिलिटेंट सिना नोंगै कापा लेप्ट्रिबने मरमसना तंगदु लेताव पुरके हारबदी नोंगै कापा हाना लेभनगदबने सिनको की नार्को टेररिस्ट मी हातुना युम कैसिंग मै थातुना अमसुंग असोगपन क्या यहोलगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबासी पॉपी पांबी थाबा याननबने मरमसना चिंगमाई सिंग कोकथोक्तुना मखातुना पॉपी पांबी थाबा यानदनब थबक पाइखतकदबनी हाइके थोरकलिबा इरांग सिंग असिगा मरी लैनना पॉपी थाबगी वथोकसु चाव थोरकले इम्फाल हेड पोस्ट ऑफिस दा पावबा पॉपी मरु थारकबदगी फागलकब लैरे पॉपी मरु सिंग अदुसु नोनेदा लेबा तारागमा पंचुबा साम राइफल्स की पोस्ट अमदगी थारकपने मयुम मै थादोक पिखरबा खुलगांगवा हलम लैगिद्रे यामना वाना ममल जाम्ब उ टिकना नौना युम साजतुना संगाबा कुइद्रिबा मसागी मयुम मे अहुमदगी कुकी मिलिटेंट सिना चथरखिबा तामथिरब लान मनुंगदा मै थादोक पिखिबदगी लाइफम लैतबगी मथकदा मखातना मितैगी युमसिंग मै थारकबा थिकननबगीदमक खुलगांगपसिंगी मरक्ता याउदुना लाक्रबसु मयुम मै थाखिबदगी थमोइ सुकना नुवाइतबदगी वखल लैना ओइरखिबा लमंगासी रिम्स लैखिद्रे लेखिरबा मियो एदुगी ममी वहेंगबम इनाउसा सही यांगैगा तरुक अपोप लेखिरबा डब्ल्यू सामु गवे सुगनु येसिगी मनुंग चनपा नाफदगिनी माकी युम अदु कुगी मिलिटेंट सिंग मै थादोखिबदा नदना मखोइना लंगोइ चनसिंदुना लैखिबदगी युमफम फावबा उबो फंगदना लेरखिबने मागी लोइनबी अमसुंग मसासिंगना सुगनु अवांग लेकाइदा हांगलिबा रिलीफ कैम्पदा लांजेनदुना लैरिबने माकी मयुम मै थादोखिबदगी वखल लैना औरकपदा मसागी युम अदु अमुक्तंग ओइरबसु चंगदुना यंगजगे हाइना तोइना हरमके हाइरे अदुबा महाकी अनिंग थुंखीदबदगी अनाबा हेंजलक्तुना था असिगी तरागा मथोइदा रिम्सदा फुगलक्तुना लाइकनरखिबने अदुबा ngasi numitang pung 8 minute taraga humdorom tarakpada kanpang maudana laikhidre haire magi loinabi masanofi ani amasung masanopa malehori laikhidrabagi masasina makhoigi apokpana hinglingaida mai thadokrabasu yumpham phawba oba phangjakidrabasu makhoidi masagi yumpham da changsinduna aphukana leiba phangan biu hana phongdorakhe TG Girls Higher Secondary dagi posai hurankhre TG Higher Secondary School की टॉयलेट कॉम्प्लेक्स तक ngasi nogalamdai toilet की ising ताननब कोंजिन गया हुरानख्रे हुरानबगी थबक से ngasi nogalamdai पुंग मरीरोम तारमदाइदा मियोयानी चंगलक्तुना चथेगेबिनी हाइना CCTV फुटेज दगी यंगबदा खंगबंगमले हाइना स्कूल अथॉरिटी ना फोंगदोरके हारिबा पुंगफम मसिदा साखंगदबा मियोयानी अदुना स्कूल असिगी टॉयलेट लेबा मपारोमदा नारोंदा चंगलका पोलम सिंग अदु हुरानबमदी पखाइबा हौरमखी हाइना स्कूल की अथॉरिटी ना फोंगदोरके हुरान बसिंग अदुना लुपा लिसिंग हुमपुरोम की बेलु ओइगदबा वाटर टेप हुमपुरोम हुरान किपगी मथकता वाटर बेसिन अनियमदे वाटर पंप अमसु फकाइननब होनरमबगा लोइनना मसिदा अमांगता कया थोगलमखी थौदोक असिग मरी लैनना स्कूल अथॉरिटी की मैकैदगे इम्फाल पुलिस स्टेशन दा ओवकत चेरोल अमसु पिसिनख्रे हाइरे IRV अमसुंग पुलिस की वेरिफिकेशन फॉर्म DGP मणिपुर की मैकैदगी IGP
ADM ke Zenten ngasi thokba notification amagi matungina 10 amasung taraga mathoi chuba IRB gi recruitment da waiting panel list da laikiba rifleman post gi candidate sing amasung Manipur Police Department gi henba vacancy sing gi candidate sing police verification gi form sing tha asigi taraga mavan amasung kunda masa masa lagduna identity card admit card document sing purak laga lauraba yagani haire aduga mention laba verification form sing adu makoi gi class 10 amasung masiga manaba certificate ki xerox copy ga loidana tha asigi kunga taruk phawba gi manungda pisila kadabani haire Imphal West, Imphal East, Thawa, Kaksing amasung Bisnupur district kina PSQ dagi lauraga mapam asida pisin gadabani aduga Susanpur, Tengnopol Santel, Tamenglong, Senapati, Kangpokpi, Ukhrul amasung Kamjong gina district sing asigi SB gi office sing dagi police verification gi form lauraga mention laba matung da hairiba matam asigi manungda pisin gadabani haire Maide lifon gi lusing ba pramod November 8 phawda faraga Susanpur da purakna naba police da khangan gre Susanpur की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्टना मितै लिफुन की लुसिंगबा प्रमोद की मथक्ता नन बाइलेबल वारंट इशू तौखिबा का लोइनना महागो नवेंबर 8 फावबा की मनुंगदा फारागा कोर्ट असिदा पुरंगनबा सुचानपुर की एसपी दा खंगनग्रे दि हिल जर्नल फोंबा रिपोर्ट असिना हाई कुकी ग्रुप सिंगना आरामबाई टेंगोल गुमना मितै लिफुन असु मणिपुर दा इमु नाइमु ताननबा इनसिली हना मराल सिरिबने अदुबा मितै लिफुन दि सिरकलिबा मराल अदु यानिंगदबा फोंदोखरबनी कोर्ट फी की ऑर्डर अदुना सुचानपुर की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ना कोर्ट की ऑर्डर अदु मतम चाना नवेंबर 8 फावबा की मंगदा थबगोइना पांगथोकना बंगांगन के मणिपुर इमु नैमु तानब इरांग असि हरक मतमदा कांगलु मसेन की इरांग सागली हाइदुना प्रामोर की मतकते इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 153A/153B/400/505 की मखादा सुचानपुर पुलिस स्टेशन दा एफआर अमा फाल तौखिबने कोर्ट की यारिंग चथब मतमदा असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ना फोंदोखिबदा केस असि थेगत मतमदा एक्विस ओरिबा प्रामोर की लेफम असि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा चिंगमैरोंग नेपाली बास्ती हाइना लै मसि लंपेन पुलिस स्टेशन कोनमरी अदुगा महा की ऑफिस ना इम्फाल ईस्ट की मनुंग चनबा छना कोनुंग दोय केंद्र असि की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की एप्लीकेशन अदुना मखातना फोंदोरक लिमादुदी हौगिबा मे अहुमदगी हौगिबा कांगलु की इरांग अदुना मरम ओइदना नुफा असि की लेफम असि लंपेन पुलिस स्टेशन की मनुंगदा लैबना हौजिक फारुबा ngамdaba फिवमदा लेरे मरमदुना पुलिस स्टेशन असि के ऑफिसर इंचार्ज ता मथौ ताबा थबक पाइखननबा मैसेज समा थागे अदुबा लंपेन पुलिस स्टेशन दगी पाव अमता होदोरक्तबन मरम ओइदना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर की सेक्शन 41 के मखादा हाउस सर्च तौननबा रिमाइंडर अमसु हौखिबा सेप्टेम्बर दा अमुक थागे अदुमैनमक मरी लेनबा पुलिस स्टेशन दगी पाव अमता होदोरखिदे असुमना हंजिन हंजिन होनबदा माइ पाक्तबदगी 21 ओइरिबा मिसगासे थाजिगी अनि के अयुपुंग तारादा सुचानपुर पुलिस स्टेशन दा लागनबा कौखि अदुसु लाखिदे कोर्ट असिदा ngasi केस असगी हियरिंग चथरबा अमसुंग मरि लेनबा से सांग यंगसिलबा मतुंग 21 ओइरिबा प्रमोद की मतकता नन बालेवन वारंट इशू तौगे लोइनना सुचानपुर की एसपी द ऑर्डर अदु थबगोइना पांगथोकनबा खगन खिबनि हारि मागे मतकता लखलिबा एफआर असि कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थारखिबा कंप्लेन अमगी मतुंगिनानि कंप्लेन अदुगी मतुंगिना प्रमोदना कुकी फ्रू की मयुक्ता वफम कैमरम फोंदोगी माकी सोशल मीडिया पोस्टिंग दा काहन बो वफम फोंदोकपदा नतना कारण थाफोना लोब इंटरव्यू दा फाववा मणिपुर की कुकी तोमना ताक्थोकपगे वफम फावबा पानखि हाइरे कमांडो सिंह मोरेदा यौसनबा ngamdre ngasi imphal dagi मणिपुर पुलिस कमांडो की पर्सन खरा हेलीकॉप्टर न मोरेदा लेबा मंगा सुबा असम राइफल्स की लोकेशन पॉइंट दा थोंगलबा मतुंग मोरेदा यौसनबा ngamdana लेरि हाइरे ngasi नुमिदांग पुंग 10 मखारम ताबा फावबदा कमांडो सिंह अदु मोरेदा चंगनबा होनबदा इमा कोंदोंग लाइरेंबी खुबम मनाक्ता लेबा सिक्किम खुल मनाक नेशनल हाईवे 102 दा कुकी नुबी सिंगना थादुना थमके नुबिदांग पुंग 10 मखाय ताबा फावबदा मोरेदा चंगचिनबा यादना लैखि हाइरे नकलमरोमदना मोइरांग द कुकीज गो बैक टू इजराइल हाइबा पोस्टर थेले हाइना पावगे एजेंसी अबना रिपोर्ट तौरकले बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसबी नदी असिकुंबा पोस्टर थेतपा लैथि हाइरकले मे अहुमदगी मणिपुर थोकी बकांगलो मसेल की तामथीरबा लान नाखै सेंगना लोशनदबदगी था मंगा हेना सथरकलिंगै की चरकदा मफान की न्यूज एजेंसी एनई नाउ न्यूज ना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चलिबा मोइरांगदा कुकीज गो बैक टू इजराइल हाइना थाबा पोस्टर थेले आना रिपोर्ट तौरखरे अदुमोइनमक न्यूज एजेंसी असना फोंदोरकलिबा पाउ असगी मतंगदा पाउसी असिना मोइरांग पुलिस स्टेशन की सब इंस्पेक्टर अमसो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कंट्रोल रूम दा पाउ असगी मतंगदा असुंबा असेंबा खांगदोकनबा टेलीफोन तौदुना हंखिबददी मोइरांग पीएस के ऑफिसर अदुगा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम की टेलीफोन पाइरखिबा ngasi नुबिदांग पुंग 9 मिनट 30 स्टाफ नदी असिगुंबा थौदोक अमदा थोकबा लैति हाइरके
कंट्रोल रूम न मखा ताना फोंदोरखिबदा महाकि माइकेदगिसु पाउ असigi matangda मोइरांग PS की ऑफिसर इन चार्ज द फाव हंगले हायरखि अदुमै नंबर मखा ताना पाउचे असिना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की SP के मेगासन रादंगसी नुबिदांग पुंग 9 मिनट 36 तारकपदा टेलीफोन तौदुना अमुकसु हंगे पाउचे असिदा मांगना फोंदोरखिबदा महाक मसामक टेलीफोन तौखिबा पुंगफम मसिदा मोइरांगदा लैरि हाना फोंदोरखिबगा लोइनना असंगबा वाइसिंग इबा पोस्टर सिंग थेरप लैति हायरखि मखा तारकवा अतोप पाउदा IMD ना जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश दा अकनब नोंग हाइथागनी हाइना वार्निंग पीखरे लागलिबा नुमित निनी हुमनी असिदा जम्मू कश्मीर लद्दाख अमसुंग हिमाचल प्रदेश के अयाम्बा मफमसिंगदा का हेना अकनब नोंग हाइथारकपग लोइनना मखादना फाक्सना उनतागनी हाना इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ना ऑरेंज अलर्ट लाउथोखरे मफमसिंग असि नोंगसुप थंगबा सरुकदा वेदर की फिबम का हेना कुंगसिलकपा मरमना हादबा दाउदोकसिंग असि निनी हुमनी की मनुंगदा थोकनी हाना सुफोंगदोरके पंजाब उत्तराखंड हरियाणा राजस्थान अमसुंग उत्तर प्रदेश की नोंगचुक थंबा सरुकसिंगदा मायाव एरोप कन्ना अखा कराउगा लोइना नोंग सुगनी मसिगिसु मथक्ता नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली की मफमसिंगदासु अखा कराउ यावबा नोंग सुगनी हाना IMD ना फोंगदोरके मायाव थंबा पाकिस्तान अमसुंग मसिगा थेंगरिबा लमदमसिंगदा साइक्लोनिक सर्कुलेशन अम उबा फंगबा अमसुंग हायिंग फावबगी मनुंगदा फिबम मसि हेना कोदोंग थिनंगाई ओरकलिबा असिना मरमोयदुना नोंगसुप अमसुंग अवांग थंबा इंडिया की स्टेटसिंग असिदा मायायोबा चांगदगी का हेना कनबा नोंग यौना नोंग तागनी चांग यौना नोंग तागनी आइबा अवाफम असे फोंदोरपने हंदगी सीजन असिदा नोंगसुक माइकैरोम दगी इसिंग नोंगसित की फिबम का हेना फतबा थोंग अमा थेंगनरगलिबा असना मरम ओरगा इंडिया अवांग नोंगसुप अमसुंग सेंट्रल इंडिया फावबा यौना इसिंग नोंगसित की अकनबा साइथेंग मायुकनरपा यारी हनसु वेदर एजेंसी असना फोंदोके अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असेदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागजरी चैनल असिना तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमक पो अमक हन्ना थागजरी।